ሰላም ሰላም ኣብ ፊት እዚኣ ድማ ንኽሽነ ዝምልከቱ ዝርርባት ክንዘራረብ ኢና። Kitchen conversation. Hello. For how many people would you like a table? ሰላም ንኽንደይ ሰብ ዝኸውን ሰደቓ ትደልዩ? We would like a table for 2 people. ንኽልተ ሰብ ዝኸውን ሰደቓ ምደለና? Please sit here. The menu is here. ብኣኽብሮት ኣብዚ ኮፍ በሉ። እቲ ሜኑ ኣብዚ እንሀ። Would you like to order a drink? መስተ ክትእዝዙ ምደለኻትኩም ዶ? Yes, please bring us 1 water and 1 orange juice. እወ በጃኺ ሓንቲ ማይን ሓንቲ ናይ ኣራንሺ ጽማቑን ኣምጽልና። Are you ready to order food? መግቢ ንምእዛዝ ድልዋት ዲኻትኩም? ወይ መግቢ ክትእዝዙ ድልዋት ዲኻትኩም? Yes. What is the special for today? እወ ናይ ሎሚ ፍሉይ መግቢ እንታይ ኣሎ? The special today is fish with vegetables. ናይ ሎሚ ፍሉይ መግቢ ዓሳ ምስ ኣሕምልቲ እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መግቢ ዓሳ ምስ ኣሕምልቲ እዩ። That is good. We will order 1 fish and 1 spaghetti. ጽቡቕ እምበር ሓደ ዓሳን ሓደ ስፓጌትን ክንእዝዝ። How long will it take for the food to arrive? እቲ መግቢ ክሳብ ዝመጽእ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክወስድ እዩ? እቲ መግቢ ክሳብ ዝመጽእ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክወስድ እዩ? It will only take 10 minutes. 10 ደቓይቕ ጥራሕ እዩ ዝወስድ። How was the food? Was it delicious? እቲ መግቢ ከመይ ነይሩ? ጥዑም ዶ ነይሩ? Yes, it was very delicious. Thank you. እወ ብጣዕሚ ጥዑም ነይሩ። ክብረት ይሃበልና። Please bring us the bill. በጃኺ ነቲ ሕሳብ ኣምጽልና። Your bill is here. Thank you for coming. ሕሳብኩም ኣብዚ እንሀ። ኣብዚ ምምጻእኹም ድማ ነመስግን። ሕሳብኩም ኣብዚ እንሀ። ኣብዚ ምምጻእኹም ድማ ነመስግን። ቪድዮና ኣብዚ ወዲእና ኣለና። ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑሙን ዓኻትኩም. See you on my next video and bye for now. Thank you.